wayesefika kubaba okokuqala wabuye kwesibili wayesethi-ke igama-ke lalomuzi iSethemba Lethu. Bayibatolike kabi-ke abantu mabethi wathi ubaba yithemba labo, cha, wathi uShembe iSethemba Lethu ngoba izinkantolo zazithi zizomphuca uShembe yonke imizi, kodwa lo ngobunyazi lwaluzakhele lona, yingakho lwathi ithemba lamaNazaretha aseGoli. Njengoba-ke sikhona kulomuzi siyalungisa, uma ubona sifuna ucwebezele ngoba kuzindaba enkulu eGoli, kuzoNkulunkulu wase-Afrika owasuka ezulwini wezemhlabeni ezoqoqa abantu ukubageza, abagezela izulu lakhe lesezulwini. Liyeza-ke indaba enkulu mhla ka-28 isuka eJudiya, siyilindele, sifisa abantu baseGoli beze ethemba lethu lonyazi. Sathi masi sakha isitezi sikababa, kwafika umama osonta eZayoni esuka eFosrolas. Uthi lo mama mayifika la, kufika unyazi ebusuku, lwathi kuye akeza azobona iJerusalema alakhela amaNazaretha aseGoli. Uthi-ke lo mama wayeselibuza unyazi, kade ehamba nalo, wafika endaweni awayengayazi, wafika kwakhiwa. Wayesethi, baba, usho kanjani ukuthi umuzi wakhiwa wena ngoba awusebenzi wena, nampa abantu abawakhayo umuzi? Uthi-ke lo mama esibonakalisweni akusilona iNazaretha, usonta eZayoni. Uthi lwabona unyazi luthatha i-umbrella luyifaka ekhwapheni, lwaselukhipha umunwe, seluthatha udaka ngomunwe luphosela abantu. Kwakwakhiwa esitezi sikababa, lwaqeda ngodaka lwathatha izitini ngomunwe lwaphosela futhi abantu abakhayo. Uthi lo mama ngabona abantu abakhayo omakhi bakha besheshisa basiceda isitezi, lwaseluthi unyazi yiJerusalema-ke mntanami leli engilakhayo, lo muzi kuyoba umuzi wokuthula, ngisho kungangena uhlanya kulo muzi niliphakele, kungene yonke inhlobo yomuntu ogulayo uyofika sinde. Silindele lo nkulunkulu-ke eGoli.